Biyag ti tao. Anya mo tanday to linuto mga itlog si Kaani. Naksat, apay. Ultimo ka di itlog, di mo amualutuan. Pasensya kayon, mama. Naira na ngamin nga agsangsangit ti anak ko itay aglutluto, Adumanan arason mo. Naglawa talaga ti bakrang apagalaan iti rason ko nakmanan. Pasensya kay atalagan, mama. No kayat yo, ilutuan kayo iti sa bali. Anya ka diti kayat yo ang sidaan. Saanan? Inaklamang restauranan. Makapadadaol kay taldaw. Anya? Ala, kanam amin daytain lotom nga itlog. Oh, ani bakit? Apay, adda ka mutlatan dito si Led. Ken kasla nagsangsangit ka. Ha? Anyat makagapo. Ibagam kanya. Awan day to'y lakay. At dalabasit saan mi ang nagkinaawatan kini mama itay. Apay, anya ka di man ti makagapo. Gapula ang ija itlog anak sat. Naira na ngamin nga agsangsangit ti anak na idaglutluto at. Iso adyak nakita adagos. Idi mangan ko man ni mama. Nakita na anak sat di itlog. Kasta unay mutan apong tutna. Una yan ni Mama. Kasla di na napadasan tinagana. Ala, bayam ta kasaritak to ni Mama. Di na bakit. Sardangam kumamutan ni Ani tikas ta nga raramidam. Awan mo't dakas nga raramidan na kan ka. Ha, iti ka anuman. Saan to apulos ngagbaliw ti panakilangan ko kankwana? Aniya? Amo matasipot pa'y. Diyak kayat ni Ani ngagbalin nga asawa ti anak ta. Bakit amang ano na makangag iti dahi tangay pagbagam? Awan bibiyang ko! Mangag ti makangag! Tapod numat! Ado dagiti babay nga gusto kin ni Franz. Ngagdya ka mo! Noan niya launay ti impakan ni Ani kankwana. Bakit huston ko nakmat? Husto lang numangag na! Mamirmiraot anay kamang ha! Ang mga nunamnamaan na nga damatagikwan at tawidan ni Franz. Hello, George, anak ko. Hello, Mama. Imawag takayat ko lang ay pakamo nga wadalin ti panagawit mi. Kasta ka di anak ko. Ay na. Agyaman ako na ay. Agtext sila ta kanyak, Mama. Nonya ti kayat yung pasalubong. Gatangin mi. Ay, wan anak ko. Tapanunuta ka na imbag. Noan niya ti pagkatang ko kada kayo. Ay na, agyaman na kanak ko. Nakaawid kay matlang. Uwan, Mama. Wen mama, kat nagsaritaan mi nga agasawa aditi kami pailaan. Kasta, ay katawan parikot iti taitanen. Kay kayat ko ano ang naad kayo ditoy. Iti kasta, dakat kaduak. Ha? Kantap no adagluto iti kanak. Apay, ni ani ngay mama. Di na kailutlutuan? Ha, agluto latamot Ngamjak magustuhan ti panagluto na. Luto tinakurapay ngawan ramraman na. Anya? Anya? So ana saya tanagawid kayo. Mama, papa, umay kayon, mangantayon, nakaluto akon. Kasta ka di. Malagarod mangantayon. Kalpasan na. Adda papanantanen. Ne, papanantayo mama. Ikat mapantag shopping Talaga? Uwan anak ko. Mapanta. Sana bale. Sagpaminsan lang matkat. Ay, wan gayam. Inakbit ayaban ni ani Giselda, tagigidan tayon amangan. Ops, sanan. Bayabon. Ha? Amo namat nga oras ti pinnangan ita. Isukit din tay ayabam. Ha? Mangan tulat tano kayat na. Saan mo amapan ay ayaban? Ani bakit? Amo ka na sakit unay. Di pa nagsasaw ni mamakan ka. Angan, pasensyam la ko man, ha? Wan lakay.
Di ka madanagan. Ayos lang kanya. Sa naman eh. Apaman naman na nayunan ti urnong ta. Mangsapulak to iti gatangak alote. Patakdaran tayo iti uray basitla balay. Iti kasta, lumasin tayo tumatan. Pagyaman ako na hilakay. Gaputan na panunot mo dayta. Ngamin, kasla akla asunod tratuan naktinam. Awan matidakas ngar aramidakan ko na. Ngam no apay akas tilatakan niya. Bakit? Diyak matpakabasulan no nakurapay lang ti pamilya ang nagtauda. Ngamin, nasaya at matipan nakilangan na kininena nga asawa ti kamsat mo. Gaputabak nang ngam saan kumamot aday niya iti pangibasalan na. Ala, bayama. Mamiris ng tulag itang araramigin na. Sampay nga ita. Ito to. Basta agtala na ikalata na makumbaba. Ay, naimbag pa'y ni Nena nga asawa manak ko. Oh, apay mama. Nako nagdayta, gaputa pinilim ti babae akayat ko para kan ka. Tay napintas, at dadal na kanbak naang. Ha? Sana kas iti kabsat mo. Ay na, jak amo no anya tinakita na kin ni Ani. Saan lang arodan na nakaturpos iti panagadal na. Awan pa'y langan, nakurapay-pay. Mama, Dakal tinagdumaan ni Ani kan ti asawam. Sipod pa'y ni Christine nga anak ti kumarek ti kayat ko para ken ni Franz. Ngam, ha, taday chay pa'y nga Ani ti pinili na. saan napalikod dayta mama? Nasingpot man ni Ani. Awan ti makunakan ko na. Isoasan kay kumamot nga agsaw iti kasta. Makapasayar iti rik na, mama. Ay na, nabatak manan iti baso. Makitan tukit din ni mama. Sigurado manan ang makapungtot kanyak. Ay na, anyaya ti aramidam nga ginaw si Kaani. Mama, pasensya kay kuman. Diyak ingagara amatin nagday iti baso. Kasta kayo ama mirmiraot na dabasolyo. Pasensya, pasensya ka na yon. Anya, Apay, awan ka diti kas iti dayta abaso, ijay ayan nyo. Iso asaan mo nga amo ti aginaw iti nainayad. saan matakas na mama? Dinaksong basong batan si kababae. Abangan no jak malapdan ti pungtok kukan ka. Ha! Napunwan akon kan ka. Nagrigat lakit din ayati maikamang itikas kada kayo abak na. Ha? Nalabas ti panagsasaw iti inam kanyak. Nga oray basit lang ang akam mali. Diyak maliklikan a panunutan. Anasaysaya at salaang noog sinatan. Anya? Tanog sinatan. Sigurado ang maragsakan ti inam. Ngamin, sipod pa'y. Imparupa na kanyak asa anak ama ikari aparakan ka. Gapo iti kinakurapay ko. Saan? Jack, itulok ang mapasamak data. Wen, pudno nga da kabaalan mi iti biyag. Ngamiti ka naman. Jack, kanunungan ti kasjay nga ugali ni mama. Makapasair itirik na dagiti sa una kanyak. Diyak lakayat asong batan. Gapo tamok asaan anasayaat. Nga maglablabasan tina. Maaramid na pa yan apabainan nak iti sangwanan tibak nang amanugang na. Anya, inaramid na kan kadeta. Juan, Jack ibagakan ka daytoy na saan nga inaramid tin. Inaldaw ka arumwal. Iso adi mo amo ti mapaspasamak dito'y balay. Urayak ni mama, kasarita. Mama, apay, anya ka di tidakas ngar aramiden ni Ani kada kayo. Tas saan mutlaan na saya atan dagiti pakpakitayo kan kuana. Apay, nagipulong manen kan ka ti mamirmiraot nga sawam. Ha? Saan kumamot akas ti panagsasaoyo? Nasingpatmat ni Ani kada kayo ah. Nasingpat no nasingpat. Amumat ajak kayat ni Ani para kan ka. Sipod pay, saan ka di? Ay ayatek ni Ani. Anyaman ti katatao na. Saan ati kinakurapay da ti
tinangibasarak. Tapno ayatak kan ipatag ko. Sa may sa, adan anak mi mama. Isong aklunan niya kumamatan ni Ani. Ta iso at talaga ti kagasat ko. Nukas kumakin ni nena tinasawam. Awan kumati parikot ita. Anya? Jack amuno niya ti aramidak, papa. Franz, anak ko. Ibaga may ti asawa apasensya na latan ti inayo. Nasing pati asawak. Isong agul uli maglatan no kasya pagsasawan ni mama. No sa balila siguro, Jack amon. Ang mga no sinumbatan na ni mama. Wano niya pa dita. Dahil tagaroon ti dakala pagyamyamanak, tanagsing pati asawam. Di na ugali ti makiapa. Pudno day ta, papa. Saan nga ugali ni Ani ti kasta? Agam Jack amo ka ni mama. Doa pa'y ngaging gaita. Ket saan nga agbali ti panakilangin na. Iho. Papa, anya ti aramidak. Pina, anya launay ayat, di mo kayat ka ni Ani ang manugang ta. Apay nga aging gaita, kahit saan lata na saya ti panakilangan mo kan kuhana. Apay, nagipulong kadikan ka dyan nagalas ti rupa na manugang mo. Saan na ni Ani tinakasaritak? Ni Franz. Mariribukan ng ti anak ta, no anya ti rumbang aramiden na. Gapo iti kasta nga aramid mo. Kanya, Di ka kumaglablabas, bakit? Bakit kan? Lakayak matan. Nagiti anak kan manugang ta, tinamnamahan ta, ang mga iwanto kadata. adda kwarta Ramon. Mabali na ka mangalay ti katulong ko, no jakton kabalan. Isa pulos, jak namnamaan ti anyaman at tulong dayjay nga ni. Aniya? Kabalak ti mangalay ti katulong kunakmat. Oray saggay satan no day tati kayat mo. Ne. Apay ngay. Apay ajak matan maikot iti makanawan nga imak. Kastamatan ti makanawan asakak. Anya ka din day tuig amariglignak. Ha? Mama! Anya ka din ti mapaspasamak kada kayo? Diyak, maigaraw ti makanawan nga imakan sakak. Diyak amo no apay. Mabiglaan! Ayabak ni George! Na. Ipanda kayo di ospital! Sigun ti doktor, na-stroke kayo mama. Iso adi may garaw ti kagudwa ti bagiyo. Pagyamanan tayo ha. Gaputa sana napiktaran ti panagsauyo. Ngamin, kaadwa na may stroke. Kat sana mawatan ti panagsauda. Iso na lang, tadi kami makapag na mama. Iso nga anusan nyo pa lang ha. Kasta talaga. Traidor ngamin asakit dahit ha. Umatake ti anyaman nga oras. Kasano ako ngay noin ako mismo. No tiyak makapag na. Di kayo agdanag mama. Agdaya por kayo pa lang. Anya. Sikan ti mapanidya silid ni Mama George. Ha? Makita mo't ama kumiko makita raramidag. Nas ka na ma-repair ko tilogan. Tap na daw sa renta inton bigat. Ay, ituloy mo to no madamdaman Madurmanak nga rin namang sukat iti diaper ni Mama. Anya? No apay nga minadipay lamang ala iti katulong na. Tapnada mga sikasukan ko na. Makapadurman. Nena! 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 Mama, awanin ni Nena. Nagawidan iji lugar da. Intulod ni Manong George. Apay, ada ka sa pulan nyo? Mabisin kayo kadi mama. Tailutuan kayo. Ibagayo lang ang nuan niya ti kaya tyo akanan. Sa anak ka mabisin, ani. No di kat
Napuno ngamin ti diaper ko. Agliligan, iso apugpugkawak ni Nena, nga mawan mat gaya man, di man la nagpakada. Kasta ka di, mama. Ala, siya kunti mga sikaso kada kayo. Ani, pakawanan ako ma. Amok ang naglablabasak, idikan ka. Ngamita, at nakalata mga sasikaso kanya, tanakapsut akon. Mama, Amok asan akas karina timang pakawan kanya. Gapoy ti kinaalas ti ugali. Ngam sapay ako ma. Tadumteng to ti panawan ang mapakawan na balasang ko. mama, idi pa'y laang napakawan kayon. Isong awan ti rumbang nga pagdanagan nyo. Di kay baybayan. Asikaswan kayo itinasayaat. Agyaman ako na iti kinasayahat mo kanyak, anak ko. Ikarik. Bumawi ak apaman nga agimbagak. Di yun panunutan dayta, mama. Tinapatag, agpapigsa kayo. Itikas na, agsublimanen ti sigod apang magi kan kinapigsayo. O niya, makita-mitan, tipod no nga ugali ni Nena. Pimanaw, kaputa madurman kanukan ka. Anya, Kan di nakakabalan nga iwanan. Nang runa, nusukatan na ti diaper mo. Isu da kita ti makagapuno apay ang nagawid iti lugar da. kasta ka di. Ita, sapay kumata maamiris mo, dagiti sana nasayat ngay nararamid mo ka ni Ani. Ni Ani akagurguram, gapulang iti kinakurapay na, ket isu ti mga asikaso itaken ka. Lakay. Na-stroke ka. Ngam isu siguro asaan anapiktaran da itangiwat mo, da ita panagsaom, tapno makasaritam itinasayaat ni Ani. Ket makapagkid daw ka ken Juana iti pambakawan. Kinapudno na, addan urnong mi mama. Ket plano mi ti gumatang iti lote, wano balay. Talumasin kami kuman. Angam gaputan na kisarita ni Ani kanyak, adito'y kami latan. Gaputawan mga sikaso ka na kayo. Imanugot ha. Kasta ka di anak ko. Jaklay pagarop. Akas jel at tati kinasaya at ti manugang ko kanya. Itilaksid dagiti madi ngay nararamid ko kankwana. Dahit ako mati panunutan nyo ita mama. Nasyak na ti masurot. Talaga lumasin kami. Angam, da kayo ti pampanunutan ti asawa. Franz, anak ko. Ikarik. Aramid at ti amin. Kan iparignak kada kayo nga anak ko. Apag bababawyak ti amin amati ngay nararamid ko. Nang runakin ni Ani amanugang ko. Biyag ti tao. Aramidak ti amin, tapno makaadal ka lang anaimbag, Risa, anak ko. Agyaman nagtatang. Di kaya't kau, agbalin kanto ang maestra dito lugar tayo. Awanton ti mang tagtagibasit ka na tayo ang pamilya. Wen tatang. Nagrigat ti panagbiag tayo, anak. Iso akanayon ka apalagipan, alalay ngem ti agadal, why? Wen tatang. Sapay lang kuma, tadi nakpaya ni tiara paap ko keng Risa. Ay na, adda ka man nandito'y talon mau kabagis rudeng. Kasladi ka mabanbanaw. Ay, para kin ni Risa nga nakoter aramida kiso nga gag-agawa ak kabagays. Kayat ko makaadalan na imbagjay ka anakam. Ay katuan angam di kamutan agin ina na kabagays.
Amangan numakala kamot iti sakit mo iti kastangar aramidam. Napigsa ti kararag ka ni Apo Diyos ka ba guys? Iso sa anak ngagsakay. Kabagis Ruding. Awan, di rumba nga pagdanagam kanya ka ba guys? Kabalak na ito nga aramidag. Nangato nga men ti arapaap ka para iti anak ka. Agbalintaw ang maestra dito lugar tayaw. Kumusta ma iti panagadal mo, Risa, kaanakan? Nasaya at mat, Auntie Delia. Nagagat ni tatang mo ama pa nagtrabaho, iti taltalon na. Tapno at dala ang gastusam ama pa nag-eskwela. Masyanak pa yun kan kwa na. Mababainak lang unay kinitatang ko, Auntie. Iso alala ingak mati agadan. Ay katrumpang laang ari sa kaanakan. Agsakit lakit di tinakam kan kanitatang mo. No paayom ti kayat na mapasama. Auntie, No kasapulam ti tulong kaw. Ibagam lang kanya. Si dada anak at tumulong kan ka, kaanakan. Ay, panawa mo daytan inawa manak ko. Siya kunti mga ramid iti dayta. Ingkaki di alayan di librom ta agribyo ka. nalaka lang dating nga aramidan, tatang. Siya kaon. Mapangkan ni jay salas kat alam jay librom ta agbasa-basa ka. Tatang. Ay saan ko manatangkan ti ulom Risa. Aramid mo jay bagbagak. Wen, tatang. Agar mo sarkan, sakbay amapan kay di pagadalan niyo anak ko. Nagsapa kayo matan na nagluto iti pagarmusaran, tatang. Aywan diyak ngamin kaya tamabisinan ka amapan di pagadalan. Tatang. Alag tukaw kalitan tamangangkan. Wen, tatang. Adda ka gayam dito anak katugaw. Ite ka pa isapsapulin Risa. Ni, si kamit gaya marandi. Apa yung sapsapulan na? Kwa? Awan? Kaya't ka lang nga makita. Anya? Saan ka ngamin anak kita di kalman diti pagadalan? Gaputa sa anak asimrek. Adda ngamin na panak. Randy. Adda ka di pa klase mita, Risa? Awanan. Ornosek lang dagito'y gamit ko. Kalpasan na, agawid akton. Kwa? Adda ko mapay pangawisakan ka. Sa dino? Inta mga niti restaurant. Ay na, pasensya kan, Randy. Naskin nga agawid ak adagos, kalpasan ti klasik. Mabitalang mo't amangan. Please? Randy. Agpakpakaasya, Risa. Mabalin ka di akaduan na kamapan mga niti restaurant? Sige man lang. Tapno saan ka agumura kanya? Oh, yes! Dati kayat ko kang Risa. Di ka madanagan. Siyak naggastos. Ken itulod kan tumata ni Jabalayo. Ay na kabagays, itay kapay apumanag na dito'y paraangan niyaw. Apay aya. Maliman, di pala nagawid ni Risa nga anak ko kabagays. Ang mga no dapay klase na kabagis. Di ka kadiunay agdandanag. Wala nga nakasangpit kumani ti kasto nga oras. Sa dino nga tinapnapanan nat. Kasla di nakdengdenggan kabagis Ruding. Ang mga no dapay di pagadalan. Iso asaan pa'y anakawid. Ay, kabagays. Agawid tulat ta numalpasan ti klase na. Punasam ka di day ta panagdandanag mo. Kabagis Ruding. Apay nga itakala nga sumang Petrisa. Sumipngitan. Pasensya kayong tatang. Saanan ang maulit? Agpapaaram kan sa amot iti pagadalan yaw. Tatang. Gumarang ganjang kamutan. Agpudno ka man kanyak. Napan ka ka din nakidait. Iso simang pet ka iti 10 oras. Napan kami lanangan iti restaurant kinirandi aka adanak, tatang. Kuna akong kahit nga damadingar aramidam. Lalaki mo gayam ti kakuyog mo. Iso nasip ngitan ka na nagawid. Tatang. Ay, Risa di ka agar aramid iti jak kaya tapno nasaya at kamut kanyak. Ha? Tatang. Tandaan am dayta.
Wen, tatang. Apay anak uli magkarisa. Nagliday ti rupa ma. Apay ka di? Kuwan. Awan day ti Randy. Di naklatan ikaskaso. May papan ka di ni tatang mo? Iso analiday ka manin? Wen, Randy. Inong tanak ni tatang, idinasip nga tanak anagawid ijay balay. Pasensya ka na. Siyak tiga po na no apay nginong tan na ka. Di mon panunutin day jay. Istrikto lang amin ni tatang ko. Di na kayat amarabyanak nga agawid. Mawata, Krisa. Sige mapana kon iti sumaruno a subject ko. Sige. Aganan ka, Risa. Basit lang na panaguray, agturpusin ni Risa nga anak ko, kabagays. Nasaya at nukasta ka ba, guys? Makunak taon nga da nagbanagan dagiti bambanog kao amang papaadal kang kuana. Kabagays. No si bibiyag pa'y kumaday di asawak sigurado ang maragsakan nitan. Gaputa, dandanain ti pa nagturpos ni Risa iti kolehiyaw. At danton maestra nga anak mo, kabagays. Ayun ken ka nakamait. Awan ton ti mang tagtagibasit ka na tayaw. Gaputa, danton maestra nga nakao. Kabagays. Iso nga anusak matyag trabaho iti talon kaw. Tapnod da pangalagi ti gastusin di anak kaw nga agadal. Sumagmamanulangan na bulan. Agturpos tayo iti kolehiyo, Risa. Wen, Randy. Maragsakan lakit din ni tatang numadanon day takan nito. Agkuyog tanto matlang ag-review. Kaya't kung amin adwata ang makapasay ti board exam. Si Kaman. Kaya't kumat-data. Tapno adda kadwak nga review. Risa, di kanto ko magbalbaliw kanya ka. Apay ana ibagam data. Amkot ngamin, nga mga numaysakan to na may strakat, malipatan nakton. Sika talaga. Agkakanak dagiti bagbagam. Apay ko maamalipatan ka. Ken may sa, agpada talaang iti kurso. Saan aday tati kayat ko asawan? Ha? Ang mga nagbaliton tirik nam kanya kas may sana singadagayam mo. Mabuti ngak ngamin. Ang mga no, di nakton paganano. Ay, yak maawatan dagiti ibagbagam, Randy. Sana ko nagpalpalikaw pa'y. Ma'am, nalablabos pa'y ngam gayam ti pangibilbilangakan ka. Anya? Ay ayatan ka, Risa. Randy. Pakawanan na kumano ni bagak da ito. Ngan, day na tipod no marikrik-nak. Di nakman rabakan iti kasta. Ni, saan? Saan ka rabrabakan? Talaga nga gayatak kan ka, Risa. Kablawan ka, anak ko. Nakaturpos ka ni di kolehiyaw. Tilangan pa nag-board exam mo ti aramidam tapno naan anay kan a maestra. Agyaman nagtatang. Di kagdanag, anak ko. Igastusak ti panangalami ti board exam. Ipampanakil ka dito lugar kayaw. Tatang. Wen, ket gaputan nakaturpos kan. Parchik mo't aja may sa akal din kaw. Imbagla pagsasanguan dagiti kakabagyan tayaw. Ana, da kayo latta ti makaam mo, tatang. Adto ti kwarta nga ramatam iti panag-review manakaw. Laylalay nga muwain. Wan, tatang, katagyaman na ka. Mangnamnama kayong aramidat ti amin. Tapno maipasakto ti board exam ko. Day taman di kayat ko ang mga gananakaw. No may sakan to na maestra. Napintas taon ti panagbiag ta. Wan, tatang. Kahit sa dinaw ti kayat mo apag-reviewan ngay. Ijay syudad. Ado ti review center ijay amabalin ko apapanan. Si kalata ti makamaw. Asa na balay?
Ta ited kumit ti kwarta ka sa pulam. Nakasagana ka din ang mapan iti review center? Wen, nakasagana akon. Manugot ka din ni tatang mo nga syudad ti Papanam? Wen Randy, impakadakmat lakin ni tatang ko dayta. Nasayat nga rod ano kasta Risa. Adaan mo ka mabalin mo ang pagabangan bayat ti panang review. Kasta ka di? Wan Risa, isungawan ti rumbang ang pagdanagam. At dagaya man ijay syudad ni Risa, kabagay. Ay, wen ka ba guys? Napan nag-review di ka anak kami di syudad para iti kinamaistra. Ay, no, maipasa ni Risa ti board exam. Naan-ana iton ang maestra ka ba guys? Ay nakabagay. At damot laang nagbanagan dagiti bambanugmaw. At dantumeten kaanakak a maestra. Ay, wen ka ba guys? Maestra ko naman. Mabainto matanadag iti karuba amang lais kanyak. Rabien ka ba guys? At da ka pala dito'y paraangan a nakatugaw. Wen ka ba guys? Pampanunutik laeng ni Risa nga anak ko di syudad. Kumusta nga tan ti pa nag-review na ijay? Ay nakabagay, sigurado nga aramiden ni Risa ti amain. Tapno makapasanto iti eksaminasyon. Agbalintun a maestra ti anak mo. Ay, rumbang laeng nga ramidan na ti amin, tapno makapasa ka ba, guys? At down tinagastos ko iti panagadal na sika. Dandan ni Jack pa yun agina na. Tapno laeng adamited ko apang matrikula na. Talagang amin na kayat ko ang makaadal di ka anakam ka ba, guys? Ala, sumrekakit din di tabalay mo kabagis. Rabi iuna yan. Adda ka pala dito'y paraangan niya ngagpampanunot. Sa anak pa yung amin ngagtuglap ka ba, guys? Ala, yun ang namlatan ti agawaid. Sumrekak tulatan di tabalay no madamdama. Ano ka di mo't lang tinaadal mo ije syudad iti pa nag-review manakaw? Wen tatang. Ala, mangtedak tumanin iti gastusan para iti examination mo. Agyaman naktatang. Adon tirigrigat yo kanya. Maasyanak pa yun kada kayo. Ay, di mo bang panunutod da ita? Pagrebengak nga amam, ti mangpaadal kang ka. Tatang. Saan na ka mabambanog ngagtrab-trabaho iti talon ka o basta damited ko kang kagastusam. Tatang. Alagi na nakananakaw. Amo ka na banog ka naggapaw jay syudad. Kumusta ka ba guys? Napan ka din nag-exam ni Risa. Wen ka ba guys? Nasapa itay anapan nag-exam. Sigurado na makapasa ti anak ka ta. Nagdala ni ti review center. Dakil tinamnaman na makapasa ka ba guys? Nasirib jay anak mo. Ay, natawid na ati kinasirib ko ka ba guys? Ay. So apat siya ka makapasa di anak ka. Ka ba guys? Iti saan ngagbayag at danton maestra nga anak ko ka ba guys? Kumusta ti kalkalpas nga exam, Risa? Madandanagan na, Randy. Ori siya ka rod. Agpanatay ti marikrik na. Masapol ang makapasata, Randy. Pampanunutak ngamin ni tatang ko. Adun ti sakripisyo na iti panagadal ko. Iso arong banglaang ang maipasak ti examination. Risa, Maasyanak launay kinitatang ko. Dandan ni saanan nga agina na nga agtrabaho ijay talon na. Tapno at dalamayawat na kanyak akwarta. Risa. Na nga tumatara pa ko para kada kami kinitatang. Kaya't ko ti makatulong kan ko na. Resulta lang ti mauray Risa anak ka. Mamati aklaunay anak kapasaka. Wan tatang, urayan tayo lang ti resulta ti examination. Itapay laeng kablawan ka na nakaw. May sakan to na maestra. Di kayat kaw, dito'y kalugar tayo nga gisuraw. Tatang, Well, ni paniknik mo man ka nagitimang lalais ka na tayo, akabalan tayo mo ti agbiyaga na namay, sana pasig arigat ti mapadpadasan tayo.
Ay, maragsa ka nakmait, gapota addanton anak ko, ang maestra! Ha? Ano si kahit asawon da ito, Risa? Awan mo tinagan mo itilistahan lagi tinakapasa ang maestra? Saan ka nakapasa ang maestra, Risa? Tatang, di kay ko magpungtut. Inaramid ko mati amin tapno makapasaan. Anya kay naramid ti amin nasasawam? No naramid mo ti amin, dad na kumanagan mo itilistahan lagi tinakapasa. Baka wanindak no pinaay kayo, tatang. Jakmat na gayatan da ito. Di ka man nagsangit-sangit da nga. Nagdakal, tinagasgastos ko kang ka. Pinagadal kay Diyos tao. Ita, kastoy, ti sumad mo kanya. Baka wanindak, tatang. Pakaw-pakawanan, pumanaw kang salbag. Ang mga nudyak makapagtepul kat madangran ka bay. Tatang. Pumanaw kan ko na, kat saan kan ngagparparang kanya kiti kaanuan. Sige, palaw! Ay na, kabagays, saan arumbang a pinapanaw mo ni Risa? Saan namot anagayatan asaan ang makapasa iti kina maestra? Anya saan ka no nag-review-review pa'y? Pinaay nak isarumbang lang kang kuwan at mapapanaw ka bagays. Anak mo ni Risa, kabagays. Di Maawatan ka man ko sumanaw mo dita ka bagays dilya. Awan mo tinaitultulong mo kanya ka ng paadal ka ni Risa kabagays. Kababain ka dagiti karoba asaan ang nakapasa ni Risa iti kina maestra. Ayun nga, anya langit ti kunaenda. Di bagbagadan nga awan am muna ababab. Isangit mo lat Lisa. Tapno malagan ang tirik niya. Kasano akitan, Randy? Pinapanaw na ko ni tatang ije balaymi. Di kagdanak. Adda ka tumulong ka nga. Randy. No kayat mo, agnaid ka ni Tibalay ni. Kasaritak ni nanang ko. Anya? Nakapasaak kas may sa ati Risa. Matulungan ka ti pagparpari ko tam. Ulitek. Nakasagana ka tumulong kang gagaputa. Ay ayaten ka. Randy. No saan ka man na nakapasa ita? At dapat mo't sumaron na akong daway. Tulungan ka, Risa. Randy. Amok nga naramid mo mati amin. Mamati ka na sirib ka. Iso di ka mapukawan ni tinamnama. Patsak, makapasakan tumatlaang. Randy. Saan pa yada ito tigibos ti amin? Adan tupay na pintas agasa, nga uray kang ka. Makatawanan, tinapalabas, manipod, pinapanaw ko ni Risa nga anak ko kabagays. Ay na, agbababawi ak, itiday dyan ngay naramid ko. Mailiwak pa ikit din kan kuha na kabagis. Ay na, kabagis. Di ka kayat asideran. Ita, naamiris mon abid daw ti panang papanaw mo iti anak mo. Kabagis. Nasingpet ni Risa nga anak mo, kabagis. Patsak nga agawid tumutlaang dayjay. Ay na, sapay la ko maa kabagis. Agkararag kakitday nga agawid ni Risa. Saan nga amo ni Risa tagimula iti sakit tinakam. Mamati ak nga agsublimot la dito'y lugar tayaw, kabagis. Oh, makitam? Nakapasakan iti may kadwagon daway, Risa. May sakay ta na maestra. Agyang manak na unay ititulong mo, Randy. Sigurado ang maragsakan mo't itan ni tatang ko. Anyang ti panggap may ta? Agsubli ako ni ije balaymi. May samot tan atawan ajak nakita ni tatang ko. Mailiwak matan kan ko na. Si kalat ti makaam mo, Risa. Ilawlawag ko kan ko na. No apay asa anak anagparparang iti makatawan. Kayat ko ngamin ama ipamaysa ti panagrepaso. Ha? Risa? Anak ko! Wan tatang. Siya daytoy. Ay,
Nagyaman na ang anak ko sa nagsubli ka matlayan dito'y balay. May ilang ako na hanggang ka. Pagkawanin na anak ko. Tatang, di kay agpakawan kanya. Maawatan kayo. Nagawid ha. Ta ipakaamok kada kayo amay sa itan anaan-anay ang maestra. Anya? Maestra ka itan? Anak ko? Un tatang, naipasakiti may kadwa agundang way ti board exam. Isong awanan ti rumbang apagdanagan niyo. Ay, nagyaman na, Diyos ko. Sa anak anagimula iti sakit tinakam, tatang. Nagbalin akarit kanyak ti amin. Da kayo tinagbalin nga inspirasyon ko. Risa, anak, pagawanin na ko, ma. Ay natatang, lipatin yun dali jay. Agyaman tayo kit di iti apo. Gaputa dinengeg na dagiti kararag ko. Amaton uy ko ti arapaap ko nga agbalin anan-anay a maestra. Wen, anak ko. Ay na, professional kagaya man. Nakaragrag sa kak para kang ka. Kahit naiulitag-tag daw iti pamakawan kang ka, Risa. Biyag, ti tao. Agpakada akon, LV Bakit. Makigidanak ka ni boss. Iti kasta, makatipinak di plete. Di mo liplipatan ti agipaw iti ti kwarta ha. Uy, di ka mandanagan, Bakit? Uri awan pa anak ta, rumbang la suportaran nak ta asawa nakit nga rod. Uy, basta ano samlang ti aguray. Tayo gimi pa ilang ti kontrata me. Amang ano saan ko ang maala adagos ti sweldo. Apay, di mo mabalin ti bumali aya. Kababain samot, Bakit? Agaramid ka ngamin iti pamuspusan amat. Tapno da maipaw it makwarta kanyak. Saan mo ta mabalin na baybay anak dito'y Napudot manan ti ulom, Bakit? Di ka madanagan. Taamok ti responsibilidad ko ken ka nga asawa. Unay kamatan, LV anak ko. Imbes nga gururay ka iti ipaw iti asawam akwarta. Agtrabaho ka kit dimot. Awan pa'y mat anak yo kan Julius nga si kaswam ko ma. Saan mat siguro adakas no dumawat akiti suporta ka ni Julius. Taasawak mo't dayjay nanang. No may papan mo iti anak, amangan no talaga saan kami na madan iti anak. Taam mo yumot, adayo tiba iti tawan mi. LV, Nasurukan na talo at tawon nga agdandan na kami ngam awampay lat anak mi. addan tulata anak ko. Saan pa'y siguro at tiyempo. Ngampatyak adumteng to. Saan samatan nga agtrab-trabaho ti anak mo, Maray? Kasadot nan tagtrabaho, mare. Umanayan kan kwa na ti ipaw-paw it nila kay na akwarta. Awampay mo't anak da ken ni Julius. Mabalin na tagtrabaho no kaya na. Kanayon kumet abagbagaan. Ngam di nak ipangpangag, mare. Kasano nga ro da makaurnong da, no di na matulungan di asawa na. No adda ibagak, makaungot-ngot. Napudot pa'y akanayon ti ulo na iti asawa na. Naimbaglaki din ata na anos ni Julius nga asawa na, Maray. Ay, naku nampay, mare. No sabali laang ni Julius, jakla amon, mare. Adamot gaya man impaw it ni Julius akwarta, anak ko. At dananang 10,000 laang. Laang, lalaang lati 10,000, anak ko. Ay na, manumula na ta 10,000 ngay. Dakulin agatad day ta 10,000, anak ko. Nagngina ti magatang itan. Manumula day tangay. Apay ay akasta ka, anak ko. Kaslakan ayon anapudot ti ulom. Saan ako na naragsakit ti biyag ko itananang. No amukla kaso ti pagbanagan ti biyag ko. Saan ako man nakikalkalay sa idikan ni Julius. Ha? Makaburing mo tawan na. Manula ang matatawan ang nagdin na kayo, anak ko.
Di kay mapukawan itinamnama. Ited to ti apo dayta kada kayo. Urayin nyo laeng. Ay nananang, jakon namnamaan na dumteng pa'y dayta. Ay, pampanunutok pa'y kit dinasinaan ni Julius. Anya, ay sus, panggaasi manak ko. Di ka agsao iti kasta. Nasaya at atao ni Julius. Di mo kumasaktan ti tao anang ipatagken ka iti kasta unay. Kas makita mo't, ar-aramiden na ti kabailan na, tapno maited na amin ti kasapulam. Makitinulong kakit di iti asawam saan aday ta sinsina ti ibagbagam, anak ko. Elvi, Ha? Roldan? kunak tumat. Si Kareta. Naimbag man ta nagkita ta dito paradaan. Kumusta kan? Ay, nasaya at latamat Si Kangay. Nasaya at kunam. Ngam, iti kasta alangam. Kasla na dagsen unay ti parikot mo. Saan mat? Adala pang panunutok. Kaano ka pa nagawid? Idi na minsan nakalman. Nagbakasyon na. Madimat ng trabaho akanayon ti aramidan. Ay, wana. Mayat matlaang nagbakasyon ka tap na makainanakamat. Wan nga rod Bakit kasano? Dumagas ta pa iji balay tagkapita pa Pagis istoryanta. Ay, kawan na. Awan matlakadwa kay jay balay ita. Maburing ak ngawan kadkadwa na. Kat, kumusta kayong matan itinobyam ngay? Awanin Nabayagan na nagsina kami. Ni, apay mat ngay? Talaga siguro asana da kami tinaituding para iti tunggal maysa. Da kayo nga Kumusta kayo matan iti asawang? Kas jay lata Aging gayta awan pay lat anak mi. Kasanumat ngamin. Kanayon nga awan iji balay. Adayo ang lugar tayan ti trabaho na. Sagpaminsan lang agawin. Narigat ti kasta. Awan lang aruden anak yo. Sa adayo kayo pa iti tunggal maysa. Ay, ditan pagsaritaan ti may papan iti dayta. Addala masair tiriknak. Tatalaga masursurunak, Roldan. Adakon, bakit? Ni, kunak man no saan pa'y analpas ti kontrata yo? Makabulan lang ang sipon ng rugi kayo? Saan pa'y? Hanggang nagawid ni boss. So, nakigida na ka nagawid. Ken mailiwak namin ken ka, bakit? Anya? Arakupan ka mar? Ne, agdigos ka pa'y Kasla di ka nagdigos mo't iti manungal daw. Napudot ti ulom sakbaya pimanawak. Ita nagawid ak. Napudot lata ti ulom. Apay aya. Ay, di mon saludsudan no apay. Tama nga no di mo magustuhan ti sumbat ko. Kano nga agsubli kay ti pagtrab-trabahwam? Talo nga aldaw ko nitoy. Makigidanak manen ka ni boss. Nagpaot mo tatalong aldawan? Nay, apayakas pati sa umngay, bakit? Saan ka kani ang naragsak ta nagawid ak? Tsak amukan ka. Nakitak mo't nila kayo mo di kalman. Nagawid mo't kaya. Wen, kasubsubli na lang itagsapa. Kurak man o saan kayo nga okay? Talaga matasaan, mapilpilitan naklaang. Anya? Idi pa ilan napalabas sa tawo na kayat ko sinaan day dya tao. Isumot lang awan anak mi. Saan kaya nagpa-check up? Ay, sana nakasapulan day ta. No adda di salamat, ngamnawan, kasta talaga. Ay, wen gayam, agsubli ka inton bigat iji Manila, saan? Well, haro ti agur ore at trabaho ka dyan. Ay, no kasta nga ron, masapul nga agenjoy tang agkuyog. Tadita mo no kaano manan nga agkita ta. Maray, nakitak mo ta nagturong ni Elby iti balay da Roldan idi na minsan nga aldaw. Ha? Nukasta, nagawid din ni Roldan dito'y lugar tayo? Wen maray, Dito yan nga agnaad? saan? Nagbakasyon laang. Nagpa-Manila itagsapa. Di mo't nagayan ayat dagi dya adwa iday. Wen, mare, ngam idi dayta? Ngamapay nga ginggay ta ka madlawa close dalata. Naistorya mo lang ti karuba da Roldan amaya ti kakatawaan da. Kabayatan ti panagsarita da. Ay,
Ah, Angam sa bagay, awan mo kinidakas na nagkinumusta dalaang. Tidakas na ka nagsinubyan damanon. Tanay, ada mga rod asawa dyan anak maun. saan ang mabalin ang mapasamak day tamare? Jak ipalubos ngagbasol ti anak ko. Elve, pudno ay ngagkitkita kayo kin ni Roldan. Ado ti makakitkita kada kayo. Saan mo ta kanayo nanang? Namitlo laang mo. Apay ang masapol ang mapan ka iti ayan na. Si kamot ti mapmapan ijay balay da anak ko. Apay, anya launay ayat ti gaggagaraom ijay. Ay na, agsarsarita kami laang. Agkinumusta kas jay. Yibkas na dagiti parikot na. Kan ti parikot ko. Dagiti parikot mi adwa. Ammo manak ko, saan an asaya at ikastangar aramitem. No adaman rumbeng apangibagaam iti parikot mo. Dayta ket siyak, wano ni Julius nga asawam. Saan ket ajay ex mo? Agraman day taabanag, ikanyo pa iti Malaysia mo. Wen ata mga nuday tanto ti pakadadaelan ti relasyon nyo iti asawam. Nang runa ket adda na palabas yu iti dayjay a Roldan. Awan dakes nga raramidan minanang. Da kayo lang tagpampanunot iti madi. Ikanyo iti dakes sa kay papanan tararamidak. Di kay kadi madanagan ta nagsublin ni Roldan iti Manila. Nay kita di ka agar aramid iti maikaniwas anak ko. Liklikam kuma ti agbasol. Hello, Roldan. Hello, Elfie. Anyang iti plano? Kaano sumurot ka dito Manila? Adda ka di pag naadakditan no bilang laang? O di agnad ka niti pagababanga. O sige, Kaano nga rin nagbiyahe ka? Kailiw ka, Elfie. intun bigat. Sabdan nakto O sige. Sabten kay terminal tipos. Awagan na to, nagda ka ni Jai. O sige nga ron, tagimpake akon. Oh, agyaman na. Nagkita tamanan, Elfie. Adayo ka diti boarding house mo dito eh. Medyo. Ngam adda motor ko. Iso ti pagluganan ta. O sige nga ron. Amok amabisin kan. Iso ang nagluto ako iti paborito am amasida iti boarding house ko. No kasta, kabisadong pala ti paborito ka masidang aging kaita. Siyempre Naimbag ka pa'y, sweet ka launay kanyak. gaputa ay ayaten ka nga aking gaita. No saan ta siguro ang nag-break iti? Amang ano adamot ten anak ta. Wen nga rod ngam sana bale. Nagsabat man ng tidalan ta, Roldan. Madanagan mare. Jak makontak ti anak ko. Apay napananaya, maray. Jak nga rod mo mare. Di mo't nagpakada arimwar. Kan awan ti daduma akawas na iji cabinet na. Napanan na nga tangay. Ay, anya ngayon ti baga kan Julius no agawin. Mamangan mo no si Morutan ka ni Roldan. Day tamat laeng ti atap ko mare. Ngam sapay la kumata saan. Diya kun maawagan ti asawak nanang. Sa dino ngayon tinapanan na. Pasensya kan barok. Jak nabantayan di anak ko. Oh, nawamasigurong kanyak na Elvie nanang. Sa bagay, nabayagan ang adlaw ko at timam na iti panakilangan na kanyak. Gapo siguro iti kaawan anak mi. Isa limamiis ti asawa kanyak. Isa nga awan maramidak, no din akong ay-ayatan ni Elvie. Nasakit. Jak mabalin nga ipilit ti bagikan ko na. Sapay ko taagawid mo't laeng ni Elvie. Baro. Kita am ti result ti pregnancy test mo, Elvie. Positive. May sakon nga ama. No kasta, talaga ama si Kugak. Wen. Ang apay kasla saan ka naragsak? Kwa, saan man? Naragsakak, Roldan. Ag-celebrate ta. Manganta itirwar. Groceries para kada kayo nanang. Ay na, agyaman aklaunay, Julius. Do atawadan tinapalabas sipod nagtalaw ni Elvie. Ngam malagip mo latamot agpasyar dito'y balay. Saan ka nagbaliw, Barok? Wen tanasaya at kayo latamot kanyak nanang.
Kanda kayo ti pamilya. Pamuyo mo't ajak pulos na am mo nagiti dadakkel ko. Di ka madanagan. At daman wano awan titad mo kanyak. Kan oray adda parikot iti nagbaetan nyo iti anak ko. Ibilang kalatta kas anak ko. Takameng kan ti pamilya mi, Julius. Ay, Mari Teresita, nakitak mo tanaga po ni Julius di tabalayo itay. Imay nang itulod iti groceries, Maray. Ay, nanagasat ka. Nadan kay timanuga nga nasingpet. Tawrain sukat anak mo. Dakkel at respeto na ken kakatugangan na. Kinapudno na. Maasyanak iti manugang ko, Maray. Amok at tunggal mapan ijay balay. Kat namnamaen na amadanon na ni Elvi ijay. Ngem kan ayon amapaay. Ay, piman mo't nga rod Kat, kumusta mo't nga ni Elbay? Kinaudi adamag ko kat nagpas ngayon. Ija ka mo itamare. Nabayag moten ajak nakasarsarita ti anak ko. Jak moten makuntak ti sigud anamber na. Amangan no nagsukaten. At madlaw ko, Elvi. Anya day taroldan? Kabayatan ti panaglabas ti aldaw. Madlaw ko asaan ko akarup-rupa ti anak ta. Ah, Awan na pulos imalaan na kanyak. At umot lang ti mangibagbagay ti dayta. Saan kun sama taputot ti anak ta? di ka kumamatag sawi ti kasta aroldan? Pasensya kan, ngam sabali ngamin ti marikriknak. Nagululima kaklang. Siyak ti masaksakitan iti kasta nga ibagbagam. Agpudno ka man kanyak. Siyak ka di ti ama ti anak ta. Unay kamatan. Kastapay lang ti damagamot. Amumot nga da napasama kiti nagbautan ta. Idi nagbakasyon kay di lugar tayo. Wana, ngam saan ka di anagawid mo't lang ni Julius iti dadya abulan? Ah, So pasensya kan. Ngam jak maliklikan ti agatap ka nagdwa-dwa. apay ang masapul nga aramidam ti kasta roldan. Pasensya kan. Ngam dahito lang ti amok apamuspusan. Masapol nga da maarami da proseso. Tapno maduktalan no pudno asyak ti ama ti anak tawa no saan. Apay pay lang. Kaya't kung agulimag ti panunod ko. Mariribukan na namin. Saan may libak? Kaing ingas launay ni Julius ti anak ta. Pangasim ko maroldan. Saanan ang masapul nga aramidan ta ti kasta? Di naklapdan iti kayat kong aramidan. Nakasaganak nga gastos para iti dayta. Tapno agulimag ti panunod ko. Kan amok ti aramidak. Kasanon no ni Julius ti maduktalan nga ama na? Anya ti aramidam? No kastaman bilang ti resulta ti amin. Nasaysayat nagsinatan. Anya? Husto ti atap ko. Sana siyak ti ama ti anak mo. Pangasim, di na kami kumapapanawan, Roldan. Saan ka di nagsaritaan tanti may papan iti dayta abanag? Ano maduktalan asa na siyak ti ama ti ubing? Ang sinata? En sakripisyok ti amin para kan ka, Roldan. Amom dayta. Jak kayat ataripatuan ti ubing asaan mo't na nagtawad kanyak. Isong aging pagikan tapumanaw kayon. Di mo ipabaklay kanyak ti responsibilidad ni Julius iti anak na. Tasaan ko aputot dayta. Ay na, maragsakan aklaunay tanalagip yu tinagpasyar, Elvi. Ay na, nag-cute to'y apo ko. Agsubli kami iti anak ko dito lugar tayo, nanang. Ha? Nagsina kami ka ni Roldan. Naduktalan na asaan nga iso ti ama ti anak ko. Ha? Anya ti kayat mo asawan, anak ko. Diyak mo ama si Kugak idisimuro taken ko ana. Iso ni Julius ti ama ti anak ko, nanang. Anya? Ay na, sigurado ang maragsakan ni Julius no maamuan na dayta. Pakawanindak ko mananang. No adaman rumbang apagkidawam iti pamakawan. Dayta ket ti asawam anak ko. Ay na, umay kumamanan ni Julius. Ha? No kasta.
Umay dito ni Julius, nanang. Wan, anak ko. Kat oray di na ibaga. Amuklat ta atunggal umay dito'y balay. Kat namnamaan na nga adda ka amadanon na dito'y. Pagbabawyak ti panang panaw ko kankwa na idi, nanang. Saan pa'y anala daw ti amin, anak ko? Mabalin mo pa'y ti bumawi iti asawam. Sigurado ang mapakawan na kadayjay. Nang runa kat adda anak iyo. Kaano nga tanga umay pumasyar, nanang? Binulan kat nga agawid dito'y balay. No daduma maturog pa'y iti siledyo. Uray na dagsan ti basol mo kankwana. Kat mariknak ang mailiw lat na ti asawam ka, anak ko. Kumusta kan, Julius? Oh, agyaman ak na nagawid ka matlangan bakit? Sapay lang kumata mapakawanak. Nabayagan na napakawan ka. Kailiw ka launa yan. Mano atawan na di ka nakita. Saan ka pa makontak? Amo ka na dagsan ti basol ko kan ka, Julius. Ngam, nasayat ka latta kanyak. Kada kami kaninanang. Gapo ta iso ti may parbeng. Nakariingan to'y apo ko. Ha? Iso ka ni Daita ti anak yo ka ni Roldan? Saan, Julius? Sikat ti ama to'y anak ta. Ha? Di nakman rabakan, Elvi. Kasano ko maamapasamak ti kasta? Inyawid ko ti papeles a pamanak nagasaan ni Roldan ti ama to'y anak ta. Iso ang nagsina kami. Tadi na maaklon asaan na apo to timpas nga iko. Anya? Diyak amo ama si Kuga kay di pimanawak. Kat sikat ti ama to'y anak ta, Julius. Kas makita mat, kayang ingas mula unay. Diyos ko. Karbon ka, ti anak yo, Julius. Agkarupro pa kayo launay. Oh, agpaiso ka ni Daito ya bakit kita kan mangmangag ko nanang. Elvi. Wen, Julius. Kat agyaman nakta si dadaan kalata mangawat kada kami. Ay-ayatin ka. Sorry talaga. Ay ayatin ka met, asawak. Oh, ubak man ti anak ta. Umay ka anak ko, ha? Patpatgan kayo, nay. Bakit? Mga baruanan tayo. Wen, kat ikarik ajakon aramidan ti naramid ko iti kalabas. Biyag ti tao. Anya matanti kastoy a panagbiag. Ha? Apa yan, mayroon na kay? Anyat pagpupudutam asim mangpat. Adda ka di ka apam? Awan! Kasano dahi po yan? Apay aya? Naikatak iti trabahok. Anya? Ay, day tanti ka na yun ko nga ibagakan ka, Raymart. Pimod nun ti pagdandanagak. Basol mo taka na yun ti panaglangan mo. Sano sumrag ka, naladaw ka. Taka sano, kanayon ka amahang over. Anya ka matam? Imbes nga andingayan nak, tapno lumag-an tirik nak. Hanggang kasta ka met. Raymart. Anya ka talaga itibiyag mo? Asawa uno ka aruwam lang. Raymart, lakay. Gagangay iti may isang asawa akas kanyak timang sermon kan ka. Tapod no mas Boston! Rumuwarak mo lang. Papanamanan. Ay na pare! Isatam lang dito. Uwin pare, dito lang mo tiyamok a solusyon iti problema kay. Arak. Una pare! Ura niya klase iti problema, may isa ti solusyon na. Arak only! Uwin pare, iso nga, agyaman tayo iti nakadiscover iti arak. Tanawan ti arak. Ay sus, awanin na ti ragragsak. Ken, kang runan ti amin pare. No adarak, adamat solusyon. Kurik ka dita pare. Wen, wala. Agsyat takit di. Masakit ti ulo ka. Kasano adi agsakit? Kat parbangunan idi simmangpat ka. Kan kasta unay abartag mo. Kastaya? Intulod na kajay kumparem.
Apay, di mon malagip. Saan? Raymart, kaano aya ang maikat motivasyong iti ara? Kaririing ko. Pangasin ta di naksirmunan. Nasakit ti ulo. Sermon nga addalaok na nga ayat daytoy aramida. Panangisakit ko kan kakas asawa, Raymart. Diyak kayat nga dadakas ang mapasama kan ka. Iso ang mabalin ka di. Sarda nga mon ti panagin inom mo. Agpakpakaasi lakay. Nelly, di nakla ka di maawatanan. Amumat aday ito lang ti amok asolusyon dagiti dumdum teng aparikot ko iti biyag. Raymart, saan nga arak ti solusyon iti problema? Iso! Malag-anan ti riknak no nabartekak. Malipatak pa iti problema. Wan, ngam temporary laang data. Tano na po kawan ti espiritu ti arak iti bagim. Agsubli iti normal iti panunot mo. Kat malagip mulat ta ti parikot mo. Iso nga ro ano mabalin kat diretsok ti uminom iti arak. Tapno diretso met ang malipatak ti problema. Kas iti kanayon nga ibagadana ng kantatangkan ka. Ni Apo Diyos laang ti solusyon dagita ang problema. Inaramid kung dayta. Idi madadadal dagiti mulak. Nagkarkararagak. Ngamamanlat ta. Napistilat ta dagiti mulak. Idi na ikatak iti trabaho. Nagkarkararagak. Asapay la kumata maasyan damot lang kanyak. Kahit alaan dakmot lang. Ngamaman. Iso nga awan serbi na dagita nga ibagbagam, Nelly. Pakawanan nakakumati Diyos iti kasta nga ibagbagam, Raymart. Ni Apo Diyos ti konkontraam iti kasta nga ibagbagam. Ibagbagak latipod no. Jack kaya ti agin sa santaw. Ta si aaklunak met asa anak met anasantuan. Oh. Agrobat ka ta inta makimis. Masadutak. Mapan ka asiksi ka. Maturugak. Maturukan to numalpas ti misa. Di nakman pilitin ta amangan no makaturugak iti simbahan eh. Ingkan, ta iturog ko. Nasakit ti ulok. Kahit napanan ni Rimat ngay. Napan nag-apply iti trabaho na, tatang. Kanya man na trabaho, tinaplayan na. Padasan na kano ti agpasada iti jeep. Ay, akin jeep ngay. Jay may sa akumpare na, tatang. Mayata. Eh, sayang ti sigod at trabaho na. Nagpintas ti kumpanya anastrekan na. Ay, sinayang na. Wan nga rod Gapumot la iti aramid na, tatang. Ay, unay lakit na jataon. Saan mo't asigod amang ginaw? Manipod idin ay barkada. Isumot ta tinangrugyan na ngagbarbardag. Wan nga rod. Iso nga iso ti pinilik anak asawaan. Tawan mo't bisyo na idibaro. Ngam ita, nakasursuron nga agbisyo. Bayam, tatumulong kami kaninanang nyo amang bagbagaken kwa na nilay. Agyaman nagtatang. Tanukas jay abagbagaak. Agpudot la dagos. Kanayon na nga ibaga. Nga agyaman ak kano taarak laang tibisyo na. Ba nag-apagsangsang itak akan ayon. Tanubagbagaak. Bala subas ti sungbat na kanyak. Ay, Adun tinagbaliwan ti asawa, tatang. Ay, bayam ta kasaritak tumanay balasang ka. Adda ka si ti Diyos. Patsek adi na itulok ang maigumo ni Raymart iti bisyaw. Di ka lagbay naman te. Ibagbagada asi ka timang isungsungsung kin ni Raymart ngagbartak. Bibiyang ko kuma. Apay, di mo amwa si ka ti sarsaritaan na giti tattao? Ay, awan bibiyang ko. Sa anak nga apektado. Tasaan mo tapod no dayta? Oh. Anya sana pud no? Si ka tinang isungsung kin ni Raymart ngagbartak. Manipod ka no, idi nagkuykuyog kayo, nagbalin ka no na mamartag di kumparem. Iso timang isungsungsung kanyak. Anya? Gatuan. Iso timang isungsungsung kanyak. Palso dayta. Damag. Unay matan. Kano iso ti kanayo na mga wawis kanyak ang mapanagsyat. Wan ata nakasursuro kat nga rudan. Insurong ngagbisyo. Ay tala ka man. Matibab ka na eh. Narabitab ko nga asawa. Si kalat na putak nga asawa kasta. Naglawat. Wan, tamapaisuan ka ngamin. Unay kamatan. Nagbabawi ka ng asawa ka. Na, si kapay tagdaganas namang ibagay ti kasta kanyak. Nakarkarupay kanyak ha. Agbabawi ka na kay asawa iti nabisyo akas kan ka. Pumanaw ka na no kasta ti kayat mo. Ha, sikatin nang ibagay ti kasta ha. Ha, ti kunam jak maaramid ti pumanaw. Wan, pumanawak ta na umakon.
Nabannog ako nga ungat iti dayto nga impyerno. Mabiyag ko tibagik nga urawan ka. Tanda mo trabaho. Sawo ka laso! Aramid naman, tapno malpasan! Oh, apay manan. Kasangsangpot mo pa ilaang ngam nagunagan ti sannaay mo. Ay, problema. Problema ti. Ada na ka din nung parko at taksi bakit. Kat dakkel ti dadahal ti lugan. Anya, aking basol nga eh. Siyak nga rod. Kat, adda ka din nadangran. Awan mo't kidni. Iso na lang ta makagastusak. Sabay awang kwartak. Ala, iremedyo ta ti magastos, Raymart. Mano ayala ka eh. Problema talaga ti kastoy. Apay nga agsasaruno ti problema adumdumtang itibiyag ko. Apay adinak panawan dagita a problema. Ala, di mon panunutan day ta. Ay nakasano adya panunutan kat makagastusak. Siyak ti manggastos iti pan nakatarimahan ti nadadahil alugan. Mairemedyo ti kwarta ko nakmet. Wen, may remedyo. Agam ti damdamagak. Apay akanayon adumtang ti parikot itibiyag ko. Apay nga ta. Gaputad da kurang itibiyag mo lakay. Kurang manan nga. Ni Apo Diyos. Ah, Di ka pa'y ngamin makimisa. Kundi kan samot agkarkarawan. warak man. Kastamlat ta na kanayon. Tunggal da ka matag ti may papankin ni Apo Diyos. Yaw awan mo ti saritaan. Basta rumwarak tada pa panak. Papanamanan. Inak iliw-liwag ti parikot ko ha. Kasla bumtak ti uhulok iti kapapanunot. Iso mo inak man iliw-liwag da ito ya parikot ko. Pat siya mo di asawam. Arak ti kabilga na solusyon iti parikot pare. Huwag nga ron ha. Uri siya, jackpot yan ni bagat ko. At wala amin nga ibagpagana. Naimbag pa ikat nga agpaisot ti arak ah. Ta makasulbar. Kasi ta, naragsa ka. Awan parikot ko ita, tamada matisyat ta. Wan! Nagraragsak na ikit ya. No kaya't mo tagpat-pat nagta dito eh. Tayo inom ta kami na sweldo. Ang mga nagungat ni bagat mo. Awanan pare, timakyasin dyan, tigre nga asawak. Nagsina kami na. Iso, I'm free. Anya? Ne, apay nga. May mayat tawan asawa na. Tawan mang sir-sir nun. Kan, mga apakan ka pare. Iso, masyakti si ka. Tularin akon. Sinamot na ni bagat mo. Tapno awanan ti sakit ti ulom. Addam kit diti agbartag ah. Tapno matay iti konsumisyon. Panawan na kan. Jack marami na ita parts. Uray kaskasan no? Ayatak ni bagat ko. Jack kabailan ti maisina kan ko na. Ano saklatan? Ti kinalawat na no daduma. Kahit awan trabaho, Raymart. Awan pa itananang. Madama pa iti repair ti lugan nga man manehok. Sa inal daw ka mapan agbartag. Imbis sa sumapol ka iti pag-sideline nam. Jack maipamaysa. Nasakit ti ulok ng pampanunot nanang. Malasak samot anay pasngay. Tapay nga agsasarunot ti parikot ko adumdumtang. Kaya't ko ti makailiw-liwag. Kaya't arak lang ti amok ang makatulong kanyak nanang. Ay nakalukwan day ta pa nagrasrason. Solusyon aya day ta. Manayunan kit di ti parikot mo ay ti kasta nga raramidam. Ta syempre madadaal ti salon at maw. Kadagiti amin a problema dumteng iti biyag tayo may salaeng ti solusyon day ta. Ni Apo Diyos laeng. Agkararag ka anak ko. Kan pagbabawyam dagiti mading aramid mo. Sakan to agdayaw kan kuana. Kita no pumanaw dagita parikot. Amom anak ko, paset ti panang subok ti Diyos kada tayo day taparikot. No kasano ti kinatibker mo amang sarangat kadagita. Iso di kag paatiw iti problemam. Kan may sabasit la parikot day tangam padpadak kalamat anak ko. Nanang. Agpanunod ka kuma. Ulitak di mo dadaulan ti salon at mo gapulang iti arak. Pare, sumurot ka? Ha? Sa dino pare amante? Ija lugar da bayaw ko. Pista da ngamin. Intamot ag-relax sige pare. Kaya't ko dita. Sigurado man nga rudon at isyat ijay. Ay ito na. Iso mo agsagana ka tama pantano bigat. Sakti makam mo. Iso di mo pakadanagan ti kwarta pare. Di ka mapan. Apay aya aparitan nak amapan ket ilibre dakmat.
Sa anak mo't nga gastos. Uray pay, basta di ka mapan. Sigurado aday tantuman agbartek ti aramidan nyo ijayon. Agsubli kami mutla dagos bakit? Basta di ka mapan. Makaamu ka no dinakdenggan. Pumanawak laeng no kasta ka, Raymond. Anya? Kayat mo ngagsinata. Ala, saanan? Awan pa'y ganas matikas to'y. Si kalatan ti matungtungpal. Uray agang pa kami. Basta saan asumurot kadagigay pada na nga Raymond, naamam ka din ti damag. Damag nga. Ni pare amante, na disgrasya ti taksi aman manehon na. Nabartek ka no anag maneho. At da iya ospital ita. Anya? Ay, sige. Mapanak na di ospital bakit? Anya gaan nga ospital ti ayan na? Agyaman ta sinurungkaran nak pare. Naimbag ka pa ita sinarungkaran nak. Gamdyasawak. Talagang awanan. Di nak malagi po pare. Pare. Apay akastamot din tilangam. Awanan. Pinutid tantag itito sakak pare. Pare. Awanan. Inutil akong pare. Nasaysayan lang ko mananatayak. Gambiti kas to nagbanagak. Diyak maglunti kas to nagtungpalak pare. Ala, di ka mapukawan itinamnama pare. Patid karam ti pakinakam mo. Kabalam na ita. Ada kami lang dito eh. Tumulong kami kan ka pare. Saan da ka baybayan? Ang inggat ka balak. Dili asawak. Raymond lang ay. Apayakas talang unay ti panangarakop mo kanyak. Apayan. Agyaman na kiti kanayon na panang bagbagam kanyak bakit? Gusto ka. Awan ti iten tinalabos ang panaginom iti arak. Ken saan a solusyon ti parikot dayta. Naayat unay ti Diyos. Tawan ti daka sa napasama kanyak. Nailisyak iti mabalin na pakaisagmakak bakit? Mapanunot mo itan lakay. Di mon urayan nga dadakas ang mapasamakan ka sa kanto makapanunot. Ay, agyaman na. Nagbungan ti kanayon nga ikarkararag ko iti Diyos. Pakawanan nak. No kanayon ka nga apahin. Gapo iti panag-aburidok. Sorry bakit? Tinasayat. Inta makimisa intong bigat. O sige, lakay. Biyag. Di tao. Uy, Marlene. Asino si kapit video call mo itay? Ni Kaloy, abi. Agar-aram kanya. Ay, Di ka basta mamati iti bagaday dya lalaki, friend. Ang mga nupagay-ayaman na kalaang. Apay ayakas tati pa nagsasaungkin ni Kaloy, abi. Apay, di mo amo ayang aday mo ng asawa kan anak na? Wen, amok dayta, abi. Saan damot ka no ang nagkasar? Kan basol ka no di babae no apay ang nagsinada. Di mo amo tipod no kadagitang ibagbaga na. Basta ganad ka, tani. Kasla saan na mapagtalkan day dya akaloy. Ang mga nulukun na kantulaang. Saan mat siguro, abi? Di ka madanagan. Tadin tumapasamak dayta. Imawag itay ti sigud nga asawam kaloy. Apay kanungawan ititid mo asustento ti putot mo kankwana. Awan kwartak na nang. Nagsasarunod ti abak ko. Kan ibagayo man iti dayja babae. Tas saan nga umanawag kada kayo? No di na ko maimpanaw ti putot ko. Disyak ko ma timang suporta. Ngam impanaw naman ngamin. Iso nga suportaran na. Sige, tama pa na kon. Ang mga nururayan nakagiti babarkada. Kat, papanamanan ngay kaloy. Mapan kami ti may sasugalan na nang. Barang makatsamba akon. Tatang, simangpot kamat gaya man. Wine, Marlene, anak ka. Alam na ito yung ugot ti kamutay. Ta iso ti sidain tayo. Wan tatang, kan naibos gaya man ti bagas tayo. Maudin day to insaan ko. Kasta ka di anak ka. Alam nga rin tinabati abayad ti mais ka. Tay supay lang ti pagpalingkin. Wan tatang,
Umawawag manin ni Kaloy. Hello? Hello, Marlene. Kumusta ka? Mayat-mat. Si Kangay. Aping imawag ka. May iliwak kami ni ti boses mo. So may nawagan ka, Marlene. Mabaling ka din nga agsarak tayong itong malamdam, ha? Sa dino ka di ti pagsarakan ta, Kaloy. Agsarak ta dita palengke. Intun malpas ti biyahek, Marlene. Kato na. Agin nuray ta ijay. Kumusta ti trabaho nga inaplaya, Marlene? Mayat, abi. Mangrugi akon nga agtrabaho inton bigat. Malaka na saya at nga rod ano kasta. Wan. Kat, apay di ka pa agawid, Marlene? Adapi uraya. Iso nga umuna kalatnan. Ay, kasta ya. O sige nga rod, umuna akon. Sa dino ti papananta, Kaloy. Mapantamangan ni ti restaurant, Marlene. Ang awan kwartak nga ibayad ko iti kana. Saan ka matanagan? Tas siyak ti bahala keng ka. Agyaman nga rod Kaloy. Naimas gayam at talaga ti makan dito'y Kaloy. Iso anang inamot ti bayad na. Wan, Marlene. Damong ka di ti mga niti kastoy nga panganan? Wan, pasaray turo-turo lang amin ti pangpanganan likin ni tatang. Kasta ka di? Marlene. Kasano ngay? Aklunan na ka din. Nabiit ka pa'y mutlaan nagarong kanya. Apay, di na ka di kayat, Marlene. Pagduha-duhan na ka di pa lang. Saan matakas ta? Ngam kayat ka pa'y ama-am-am mo anaimbang. Isumot lang titurong na. Amok akayat na. So saan ka madanagan? Taay-ayatin ka la unay-unay. Alakap no kasta. Ang harod. Sung bata kun ti panagayat mo. Oh, yes! Agyaman ak, Marlene. Datangar ko na. Kaloy. Kaloy, asino tinakita ka babaya kadwam itay je palengke? Kabarbaro nubiak nanang. Apa ya? Ay na, sigurado ka? Asaan nakapadpada man ng JX mo dayta? Saan? Naidumduma ti ugali day jay babae. Nakita yun nanang. Nasingpot day jay. Rumbang lang, tajakon kayat ti sakit ti ulaw, Kaloy. Wen, nanang. Kumusta nga iti pagtrabaho, Marlene, anak ko? Nasaya at matatang. Naanos ti bus mi. Kan libre pa iti kanin mi. Alake, nagsaya at ano kasta? Tatang. Apay anak karubat kayo. Kat nasapa pa'y mat. Masapak anak ko. Tapno sa anak manin ang maabutan ti tudo ijatalon. Kasta ka di tatang. Alaan nyo nga ro day to'y nabati ang mais. Tamiriendaan yun to ijay garden, tatang. Ay, uwan man nga rod, anak ko. Apay akasla narabyan ka uni ang nagawid idi na minsan, Marlene? Abi, tawan nga minin nagluganak. Naimbag tadan ni Kaloy ang nakiluganak. Marlene, agpudno ka man kanyak. Ni ka di Kaloy ti inuray mo iji palengke itay malam? Kasla makadlawa ko na. Abi, pasensya kan tasaan ko nga imbaga adagos kan ka. No kasta, da kayo ni iti dayja Kaloy? Abi. Ala, umawawag manin ni Kaloy. Hello? Hello, Marlene. Apay nga nagbayag mo nga sumbatan ti awag ko. Medyo busy ak ngamin dito'y trabaho, Kaloy. Sorry. Kasta ka di? Mabalingag sarat tamanin to nadandama? Ang mga no adupay ngamin ti aramidak dito'y pagtrabaho. Mabalin ka di nga inton maminsanan? Ito ti kahit ko, Marlene. Anya tinapatpatikin ka. Dahil ta trabaho, muna siya kanubyom. Amangan ngamin no ikatandak iti trabaho. Nobyo nak, Marlene. Iso nga naskinlaan asyak titong palam. Kaloy, mabalin ka di nga inton malpas lang arudan ti trabaho. Sa tanto agsara. Sige nga, Rod, Marlene. Sukunan ka di takalpasan ti biyahek. Sige, Kaloy.
kadino a lugar daytoy kaloy. Sa anak a familiar iti daytoy a lugar Basta sumurot ka kanya, Marlene. Apay, awan ka titi pa nagtalakmuan niya ka nobyom? Damat kit di. Mala, bumaba ka. Ha? Agoray ka. Inuman ka di dayta. Wan Marlene, birthday nga minti barkada. Makiatindar ta. Pasensyakan kaloy. Ngampulos sa anak nga umununag iti inuman. Umay kakit din. Di kagdanag. Siyak ti makaamukan ka, Marlene. Uy, Marlene. Ape, kasla tumaytayab ti panunot mo. Ay, awan, abi. Nabanugak la siguro. Ni, madlaw ama ditirik na ma. Maululawak. Kasla makabakbakwarak. Anya, ay, tinasayaat. Mabantalangin ni J Clinic. Kuyugan ka, Marlene. Marlene, masikug ka magkayam. Wan nga rod, abi. Sino nga iti ama ti sikug mo? Ni Kadi Kaloy? Wan, abi. Ay, sus. Ape nga ngayon tulok mo. Jak pagarupan na kastoy ti pagpanag. Kalpasan day ti Arabia pa nagkuyog mikin ni Kaloy. Amo ka din ni Kaloy ama sikug ka? Jak pa imbagbaga, abi. Ibagam atap no maamuan na. Ay, awagam itan. Tay pakaamong di kasasaad mo. Apay, anya ti baga Marlene. Masikuga Kaloy. Kasi ka ti ama to'y inawat. Anya, sigurado ka kadingas siya? Ni, pingayakas na ti sungbat mo. Kasi ka laang matinobyo ka kasinsinnarak ko. Alalala, wanin. Kat anya nga ron ti pagdanagam no masigug ka. Takdaram ti sikog ko Kaloy. Duata makisarita kinitatang ko. May talang gaya. Malawan. Umaya kin tunbigat iti balayo. Urahin dak ijay. Rabiin, ngamawan pa'y matinubyo manakaw. Kura man no umay ita. Wan nga rod tatang. Ngamurayan tayo lata. Amangan numadama pa iti biyahe na. At dala siguro nakataktakan na tatang. Tao po! Umayak man! Ha? Ada magpukpuk kaw alalaki, anak kaw. Ni Kaloy dayjay tatang. Napaingay, kasla na bartek, Mike. Mabiit lang ang tatang. Inaksabten di tarwar. Anya kamutin Kaloy. Apay ang nagbartek kang imay dito'y balay mi. Kababain kini tatang. Awan day ta, bayin-bayin ganyak Marlene. Apay dadake sa'yo ti day ta. Tinapatag imaya. Tao may ko kasaritan ni tatang mo. Ala, mapantangarudan iti ayan ni tatang. Naimbaga rabiyo, tata. Siyak ni Kaloy. Siyak ti akin putot iti sikog ni Marlene nga anak tiyo. Anya, no kasta, masikog ka Marlene. Wan tatang. Pakawanan da kami kung... No kasta, anya nga iti planong nga ramidan barap. Saan kayo madanagan, tata? Tatakdirak ti putot ko ito na kayo. No kasta ka raw, nasaysaya at no agkasar kayon iti kabiitan na panawan. Umanamong kakadiiti ko na ni tatang ko, Kaloy. Kano kasta ti ko nanay. Edi, iso ati matungpal. Iso, ti masuro. Ngalang araw, ibagam kadagiti dadakkel mo tagkalay sa kayon kin ni Marlene nga anak kaw. Iti kabiitan a panawan baraw. Wan tata, wan. Ariglado. Nanang, masikugan tinubyak. Kat ko na ti ama na ama sa hapol nga agkasar kamin iti kabitan na panawain.
Dayta katikon kunakken kakaloy. Nagaramid ka man iti sakit ti ulo kon. Ay nananang, saan kayo kading agungan? Awan maramidan yun at analpasin ti amin. Sakit ti ulo at talaga ti papay mo. Kahit kaano nga rod ti plano ya pa nagkasar. Isungarod ang mapantay di balay tinubya. Tapag sasaritahan tayo dayta, no kaano ti kasar. Anya! Kahit isaganaam nga rod dayta tas ikamot tinagaramid iti dayta parikot mo. Diyak ka ba ilan nanang? Masapul kulat tamot at itulong yo. Kundi karit kang agkasarawang maggayam usaram. Kumusta kan ngay Marlene? Dakkal mo tandasikog mo? Nasaya at latamat, abi. When ata manumat ka na bulan. Umandanin ti kasaryo iti nobyom. Nakitam ka din ti ina ni Kaloy? When friend, istrikto ti inana. Ngam awan maaramida. At daditang. Ay kat anusam Anyat amom, ang mga nula nga na lang distrikto ngam kinapuno na. Nasingpet gayam. Sapay la kumaa, friend. Apay, sa dino tayan ti asawa Marlene. Kanayon nga awan, kat kabulanam itan. Diyak nga rod ang mutatang. Saan ko ang makontak? Sapay ang saksakit ang tityan ko. Ang anak agsamot kan. Ay na, makapadanag kamot anak ko. Anay ko, Ah, ang sakit man ang tatang. ay, asas, Ang sasaro ng tipan ang sakit na. alala ka raw. Mapanta nga raw din sa hospital anak ko. Tatang, awan ka di pa ilan ni Kaloy. Awan pa'y mo't anak ko. Nakapas nga ikan. Ngumawan pa'y laeng mag. Hello Marlene, kumusta ka friend? Ay, naimbag nga oras yu tata. Ay, kastamot balasang ko. Agyaman nak, friend, na nakapasyar ka. Saan mo ka di nakita ni Kaloy di Tarwar? Nalabasak mo ti Deji Tersena nga gininom. Kadwa na dagiti barkada na. Apay, di na pa mo aya naganakkan. Saan pa'y nga ron? Aw-awagak pa'y laidi namin sa nakalman. Ngam saan na sungsungbatan ti cellphone na. Saan ngamin anagaw-awin? Anya? Di na kunaan napatpatag dagiti barkada na ngamda kayong agi na. Mas daawak mo iti dayja tao. Paliwawang sa mo dayja anak ya asawa ang anak ko. Anya tararamidam ngay. Naganak ka nun di asawam nga madda ka mulatan dito'y balay kalaw. Masadutak nanang. Gan ka ba ilan na dayjay? At daman ni tatang na akadwa na. Ay na, nagalas ka tikas ta pa nagpampanunot mon kaloy. Saan ka ngagbalbalew? Mapan ka kidain, tayong kamat kitaan di putot mo. Ing kapatanggadan di asawam. Inton rabi inton nga mapanak nanang. Maturugak pa'y. Nasakit ti ulo. Aping itaka lang ang Kaloy. Oh, di ka kumamot ka nagungat Tado nga min tinaramid ko. Isuadyak na kaawid. Sana bale. At damod ni tata nga kadwam ditoy. Anya? Kano na ko na ni Abi nga inom tar aramidam idinakita na ka? San mat Patpatsim tumat amin ama idanon kan ka. Ulbod na jagayim mo. Hello? Hello, Nanang. Adda ka din ni Kaloy dita. Nay, awam mat Marlene. Sana nagaw-awid. Apay, awan di ta aya. Awan nga rod, Nanang. Saan anagaw-awid? Kat awan ka nun min. Kan saan ko pa'y amawagan? Ay kat, jak amuan no sa dino ti ayan na ita. Ang bayam tawagak no madamdama balasang ko. Alaman nga rod, Nanang. Agyaman na. Apay nga itaka lang ang asumangpet, Kaloy. Talaga ka di akas tamlatan iti agnanayon? Saan ka man sumana Kaya't bunsamot ti malipak. Kaba ilang nga aramidan ti kasta kanya. Kabailang no di ka pala sumardeng sumana Maglablabas kang Kaloy! Nito. Kaloy!
Kasta derumbengeng ka, bungangirang asawa. Ha! Wanawak manangan, makapawan ka matitigalas! Ala, apay taro pa Marlin. Limitan mat. Kinabilnak ni Kaloy idirabi abi. Nabartak ngamin. Anya? Kat, amo ni tatang mo tikas tangar aramidan ta asawam kan ka? Saan? Tamangan no ang kinabilda. Ay na, apay ngamin ani Kaloy ti kinayat mo. Binagaan ka ngamin idi. Awanan maaramida kabi. Nalpasan ti amin. Nalabas man ti babauik. Ngamsahanan na may subli ti amin. Ay natap no amom. Kabkabilan matlaang ni Kaloy ti sigud nga asawa na idi. Isa pinanawan da takas ti ugali na. Abi, Kat, anya ti planom ita? jak pa'y amo. Noon niya tinaskan nga aramida kita. Marlene! Aba sa masungsungbanan daw ka, ha? Apay ngagpukpuk kaw kakalag. Katrabein, naturugan ni Marlene. Ayan na dagita ginaktatang. Irwariyo, nakaturog dan. Anya ti problema? Apay ngagpukpuk kaw ka. Apay saan mo sungbatan na gitawag ko kan ka? Ada ka din sa balim, ha? Ha? Di mo amo tilaw-lawat ng Kaloy. Saan apod no ti bagbagam? Pumanaw ka dito'y. Kadi kan agsubsublipay. Ay, sigurado ka di? Akabaylam no, anak Marin. Kabailan mo ti agbyag iti anak ko. Nga uray awan ka. Iso adi kan ang pakita ka na kami. Marlene, anak ko. Sigurado ka ka din itinagbalin ang desisyon mo. Ngay sinamon ta asawam. Wantatan, nasaysaya at nga agsina kami. Takanayon nakmatladang ran. Amangan ket dinupati ti anak ko kat dangran nan. Ala, di ka madanagan. Taginggat ka ba ilang? Tumulong ka. Para iti kasapulan ti apo ka. Agyaman aktatang. Ne, adawag mo anak ko. Ninanang mat. Hello, Nanang. Hello, Marlene. Ay namay ka dito, Morgue. Natayan tanak ka. Anya, apay. Anyat napasamakan ko na, Nanang. Naatake. Anya. Marlene, dua tawanan ang nabalo ka. Awan ka din plano makirelasyon manen? Narigat ti agsaw iti patapos ako na da, friend. Diyak kumakayatan. Ngam adamat ngamin agar-aram kanya. Katkas lang magusto ak ti ugali na. Padak metla abalo. Anya? Ne, kita ama friend. Kilati sa mga imbag ti ugali na. Tapno saan ka manan ang mailawan? Narigatan. One friend. Kaiskwela ak iti high school. Iso ak kabisadok ti ugali na. Nasingpet. Sigodan ang agar-aram kanyak dayjay. Ay, kasta aya. Kat adakan ka, friend. Ubing ka pa'y mat. Kan karbangam ti paayat, kan agayat manen. Marlene, agkasarta ko man. Sika ano kayat nakon nga ikalay sa Robert. Napanik na kakon ti kinapudnom kanyak. Iso asiki. Umanugot ako no kasta ti kayat mo. O sige, pagsasaritaan tayo nga rudin ti panagkasarta, Marlene. Barok, nakadasara ka. Uwan, tatang. Umayin mangan dagiti trabahador. Ay na, danda ni malpasan tinagdakkel balayok ni Marlene. Agyaman ak Barok, ha? Nakasingsingpet ka una iti anak ko, kan iti apo ko. Patpatgak namin idang agpadpada, tatang. Ay na, maragsakan ak para iti anak ko. Ngamin, mapadasan na lang ang dagragsak. Kan maipatag iti husto.
Kinapudno na baraw. Kadayon ko nga ikarkararag na itay ti Diyos. Asapay ko ma, tamasarakan ni Marlene ti mangipatagkin ko na. Iso nga agyamanak, tadimteng kay ti biyag dagiti agina, baraw. Talaga siguro mat anda kami tinaikari para iti tunggal maysa, tatang.